August ni som pathuma worldometer data ang chuan Covid19 shikai zongzong khovel puma hian mi vaibel chhni le noi riat sing thum sanga zariat le som pakhat ni in thizat hi noi sari sing li le sang sari lai an tling to a shikai tamber naram te chu USA Brazil India Russia le South Africa te anni ram sang sanga shikai zat hi chipchiar taka soilan kher atul lem lova tuna kan soita ka tangkhan khovelin damdoi vaccine amamo zia chiang takin riat thei mai o me Covid19 3 adar tir khan rambung sang sanga company lian te chuan adam doi siam tumin ma an langhal chara shikai test na ringot po tuna chuan kan nga ta hle mai India ram nge ya po rapid antigen test RAT kan ti te hi Covid19 shikai thar man chuana na man tangkai ber ani tamek boka heng mason na tam tak hi Covid19 na dar tir khan kan ngai tu phalem lo kan room tlok ani ber kha khovel fin na sanga sual na pung deu bok anti ang devin harsat na kan to pawh le ruchhuak kan manga ti chuan harsat na ti chu kan sukiang thina ni hi ti ro tuna hian Covid19 vaccine siam hlo thling tura ngai company pangalai an omeka approval pek fel an la ni chia lova heti chung hian US chuan Covid19 damdoi mum makta duai zariat z pre-order alo siam pui to ani United States population hi makta duai zathum somthum ni in mi pakhatan Covid19 damdoi dos ni zel leyan tum ti na ni chu US in bun biotech company Moderna hi US sarkar chuan in rem na alo siam pui diam to ani Moderna siam Covid19 damdoi makta duai za z chu US hian alei sakdon heta sum sen tur hi US dollar 1.52 billion z ani dona dos khat hi dollar som borvel anga chut thayani tunma po khan US sarkarin Moderna company hi Covid19 damdoi siamna konga manatan US dollar million zakwa som ko panga z alo peto boka he sum hi an hlo tin pui don ni inalang hengba ka hian damdoi mamo na asan viu chuan atul anga manturin damdoi makta duai zali lak bel thei turin in remna an nei boka Moderna company hian human trial final stage an thleng to a kumsang ni somni pakhat chommalama sem chua thei anin be sei me kani Oxford University le AstraZeneca tang kopa an boi pui mek Covid19 damdoi chu US sarkar hian 1.2 billion manhu in remna alo siam pui to boka tin Novavax siam Covid19 damdoi po US hian pre-order alo siam man to boka US dollar 1.6 billion manhu damdoi leina tur in remna an siam felani Covid19 damdoi chungchanga in remna thuthlung lian ber chu Sanofi le GlaxoSmithKline siama ni in US sarkar hian 2.1 billion manhu damdoi million za alo order to ani heng company ti hian thlo tling takin sang ni som ni pakhat kumtir lama damdoi chu lo pe felta po ni se US chunga an pek tur ringot po hi atam tham hle maya ramdang tan chuan benge sei rundung ti angvel ani mel Donald Trump sarkar hian ami te Covid19 laka anzalen hi adu tak zet ni inangai theya company rintlak tak te hian Covid19 damdoi an siam hlo tling ngei tura ngayela US hi kumsang ni som ni pakhat chonhulama chuan Covid19 free an ni to mai thayani Russia siam damdoi lam kha enge a anzel okas ni som pakhat khan Russia chuan Gamaleya National Center of Epidemiology and Microbiology siam Covid19 damdoi chu man thai ani thua puang tarup maya khovel me pui nga hlel Covid19 damdoi masaber turani mase Russia thil ti dan hian rin hlel akai ta hle maya an Covid19 damdoi hian phase 3 human trial apal tlang lo ni in ramdang me thiam te chuan an soya tin phase 1 le 2 po kha man mo taka kalpui ni in thlani chung lekin an zo fel vek maya rin ngam ahar don hle ni in ramdang chanchin bu te chuan an tar lang hlomani Russian President Putin an apuan ang tak khan rintlak takpo lo ni te reng se Covid19 rikai tamna lama apalina a hau meka ramdanga thon chuak tur chuan hun an la du deuh dawn ani
Russian company lian sistema chuan damdoi siamna athok dona tuna an company din mun ang chuan kum khata damdoi dos an siam chua theizat hi maktadoi 1.5 chau ani ria Russia mi pui maktadoi za somli pangamamo phu ruk sak ngal tur chuan ti ngai na an lo om lo ani lo hlotling view poni se ramdang tan chuan ei rimanam mel lo hle heti lai hian Russia sarkar thupuang tu chuan kum khata damdoi hi maktadoi zanga an siam man tur thule rampon atangin damdoi hi tluk le ding on khat zet or dar om to thu atar lang ve thungani kan India rama chuan nichina kan soita AstraZeneca siam chu Serum Institute of India kaltlangin phase 2 le 3 en chin turin phalna an mutua hei hi apal tlang chuan India mi puitan man thei ani don chawani Russian siam Covid19 damdoi po hi tuna India dan manlai ang chuan phase 2 le 3 en chin na hi kalpui tur alani anga he trial apal tlang phot lo chuan India rama man thei alani mel chuang lovani China chanchin bu the Global Times senator landanin tuna hian Covid19 damdoi khovelin apom thei tur hi company paruk an om ta a chung zingah company pathum Sinovac Sinopharm Wuhanami le Sinopharm Beijing mi chu Chinese company ni in adang te chu University of Oxford UK siam AstraZeneca le US company pani Moderna le BioNTech te anni ramsang sangza somruk pariat zetin Covid19 vaccine hi an buai puya chung zinga somni pariat chuan en chinna an machon mek ni in the Global Times chuan atar lang Indian company Bharat Biotech siam Covid19 damdoi en chin mek covaxin po hi phase 1 trial kalpui ve mek ani a phase 1 paltlang tur po hian thakhat dang alangai dona covaxin phase 1 a hian damdoi na tho dan an en chin phota ti chuan phase 2 a chuan damdoi dos pek zat tur an en chin le donani tuna landan chuan aturam ma hian kumsang ni som ni chung hi chuan Covid19 vaccine hi an pei man arin om lo ani ber hi tin Covid19 chungchang khrim khima hian politics thalo le ei ruk na te hi alo in zeptel man le to a mun then khata chuan enkol na sen so ei ruk du wangin hrikai lo po kai angin an chua ve bok ni in thu thang atam le hle mai thil hi aboi thak zo chu ni ber hi Covid19 damdoi siam chuak thei masaber ni tumin ramhrang rang anin elme ka diktak chuan a masaber hi chu eya him lo mai thei zo kani Covid19 damdoi hi hetia kan man mo angot ayin bei seitur alo om nai don lo ni ina langta a thlir tu te kha inom na mun thewa lo film khur hle phot mai te u adam bukin hluan la thin an ti kha kan thereng don nia